Urumwe wa mung'ethaniro noyo njira ya mwanya iri ironeka kuinainia mutongoria wa bururi William Ruto na ugwati hari gucoka gwake wathani-ini itena ringi no ingigia munju kana kugie na njatukano ogia njata cia kiuteti maroiga William Ruto ndagiaga toro. Ndeto ino niyo icungiriria wakiri Ndegwa Njiru gucunga muhera kumana na miario yake ria eriga kwaria muthenya wa ira ari tabarĩra-inĩ ya Arahuka Kiratha agikuruhania Dr. Fred Matiang'i gukorwo ari project ya William Ruto. Tondu nginya hype urikana rĩa gwatuĩkire atĩ rĩa kwarĩ na Gen Z mambire hype makiuga Gen Z ni leaderless, partyless, leaderless, partyless na tribeless. Kuhitukira rurenda rwake rwa X wakiri Ndegwa Njiru ni acungite muhera kwi Dr. Fred Matiang'i na uria ni gitugi kimwe na kia hinya kia mung'ethaniro kumana na miario yake akimukuruhania na thirikari. I am all about better and honest management of our country. Njiru oigite miario yake ni amenyete ni irarahuririo rugari wa kiuteti utaravataranitie na taironania mung'ethaniro nduri na urumwe akihuthira rurenda rwa X kwagithia hinya miario iyo iri ta njira ya kurimira urumwe wa mung'ethaniro na gwikira hinya kampeni ya one term. Why can't we have open investigations? Why can't we make this matter open? Mtu akikuja mbele Gatonyi aseme mtu ambaye alifanya hii maneno ni Fred Matiang'i, sheria iko. I have never lived above the law in my life. Matiang'i ni umwe wa aria mayukitio na njira nene kuhuranira giturwa kia utongoria wa bururi mwaka-ini wa 2027 niguo gukinyia muthia wathani wa President William Ruto. And really, if people are looking for some work to be done, honestly, I am the guy to get things fixed, and I'm the guy of doing the work. Let's go to doing now. Kumana na miario ino ya wakiri Ndegwa Njiru, ceceni ya Kameme TV ni ehiranitie na miario ino na uyo ti murugamo wa ceceni ya Kameme TV kana kabuni ya Media Max. Maundu ma mothe ni ti murugamo wakwa na Kameme ni murugamo wa wakiri tondu angithi gwitio wira igoti-ini ni ekurugama igoti. Njitagwo Maina Kihumo.